Učimo se korejščina. Današnja tema je kuhinjska opravila. 준비하다, Pripraviti. 요리하다, Kuhati. 자르다, Rezati. 다지다, Sekljati. 얇게 썰다, Narezati. 껍질을 벗기다, Olupiti. 씻다, Oprati. 헹구다, Splakniti. 말리다, Posušiti. 끓이다, Zavreti. 튀기다, Cvreti. 굽다, Peči. 그릴에 굽다, Peči na žaru. 찌다, Kuhati na pari. 젓다, Mešati. 섞다, Zmešati. 붓다, Naliti. 더하다, Dodati. 데우다, Sigreti. 식히다, Ohladiti. 내다, Postreči. 맛보다, Poskusiti. 간하다, Začiniti. 물기를 빼다, Odcediti. 덮다, Pokriti. 헹구다, 요리하다, 덮다, Želiš te besede res obdržati v spominu? Odpri flashkaroluna.com in brezplačno vadi ta sklop ter druge tematske sklope. Povezava je v opisu.